Talofa lava Vaaulu soifua manuia i lini vaenga le aso. O lea ualolongo fatuaiga ina ualu pepe le taumanula. E ia te au le ava ma le whaaloalo o te tūlai atu ai nei le vanu ai lata i le vaumanu. Ma o soli i le seupanga i le whauatia o le ekalesia katoliko o pureanga Samoa pangpang. Ua maniti tino ina ua angi lau li i le pisanga o sauarii au waua malu maunu le vao filifili o le malu malu le ainga paia. Wafio ai le tātou whaola o Yesu Keriso i le saka la meta o le Eukaristia paia. Turo o le aso ua mamanu whaatiti o tausala le whaasoa a le atua mo i tātou. A wale o so ula lo to soifua mo sumato wola i lo na lofa malona ngalili. Ai ave ia le au na vai vai e fai mafonga o le whaahau le Ekalesia Katoliko o le pureanga Samoa pangpang. Le afionga mo signolo ko lio e tuali. Ma le paia o au na totofi o le matanga luenga o le ainga paia. Ma to te whaafelo ai atu, wa whaatalo whatu, i le māpue pue, ma le mawalunga, wa afio mai. Tulona ia le afio la ua fionga le Presteni, o le maota o sui. Afio mai o afionga i whaipule, o le paia mawalunga la vālea, o le taftolu, o le whainga malo tutuila mamanua. Afio tutu whailaunga, whapea whaletua matausi, se iau o lava i le lalo vau. O te whātalo whātu, i le paia mawalunga, o a inga, woma mai ai maise malo asi asi mai o te ofo alofa a whaataro whatu o te whaataro whatu le paia mawalunga o le tau ainga sa whanga i maa te e mai o le nofo tai whono ni tanga renga le a fionga i whaipule ya Larry Sanitoa. O le wha moe moe o le nei aso. Ua ata malie, ma mata me mea le niva i le ao po upu. A wana sama se mango, a e fili le tai se e anga waa. A o le nei taulanga pa i o le bisa. O le a sama i ati oe whangaima whaamanianga mai le atua. Ina ua whiri tupetoa o oe e te tausia le ainga le nuu le malo whaapea le Ekalesia. O le tātou sauninga o le a taita ina lava e le tamao le pureanga Samoa pangpang. Le a fionga le mosignolo ko lio e tuali. Lango lango sua le a fionga le tamao tausi tanga luenga. Le a fionga ia pātere entu. Whapea le mamalu o le awos taulanga. O au au nanga o le a fia ngai lea ma fionga i ki a kono. Ma le au whai ngā ruenga. O vi inga o le atua, o le a langi na lava i le au whai pese tu whatas, o le a inga pa ia i whatu a inga. Whamanuia le atua le Faafotu o Vaaulu, i lau whautanga ma malu whangaima
Lewi Sanitoa, soifua. Tongi o lai nai mātou mai tua inga mga ngana uma. Ma o
mawhai ai o na mātou whatau nuina lau wala uina o mātou. Na ia mātou o atu I lo mālo. I le suafal tamā ma le alo ma le nganga pa ia. Ia ia te o tau tu mau le whire mu o le ri. Ta oto fo ia o tau le leia I le nei tu aso. Le tioa fai mai na ua la fo ia anta anta o le ri. O na momo ai lea o le tamaitai o fiti mau polonga. I le nei sauninga pa ia malona malava loa ma le mapupue. Ua mana tua ai sa fia finga na fai le vai o tausala. Awa o lele ua sapai a lupe o foanga. Ta oto panga I whamoemoenga I le so. Ina ua vai sausauina ma whataunuina e le atua fuafuanga le tangata. E mafua I sea. Wao whamoemoenga ma taunuunga ua taunuu I le so. Le tioa le whaisalamo I ona safia finga. Sa ia whapea wao whamoemoenga e au mai lava I ante ia. O ia lava o lo wolo. O ia foi o lo malua papa. Avea le suafa pa ia o lo tantu wari o Jesu Keriso pe ona umo foi na fora I fala I nei tula. Sunga le whengainga, la si utu lei, ai ofo lofa ma fantalo fantu. Le afio su mai matala mai a ao. Tatu a leanga fantasi. Se I vanga ia lava le fina ngalo pa ia o lo tantu watu. E ala le nei taulanga fafta. O le taulanga o le eukaristia pa ia. Ia tō manu ma whapa ia ina. Le Faafotu matua. O le matua fitalai a whanga I ma Larry Sanitoa. Tō mai langi whamlianga le tua moi. A wale tau se ingo a ingo wo mai masani a teinane le afio anga o tafu. Le afio le sao mono tapa au. Papea le tu malo masi o tatu watu nuu antoa. Ia pangala valeale inga o le tua. E le so o lo tatu pali. Ai se a ono tatu vaivainga faltangata. E tatu se pe I teini uma. O lo tātou soifua. O maia, tātou manatunatu ma le loto salamo I o tātou waleu ma vaivainga faltangata. Ia e mese le anga sala ma mai leia le ti apolo. Tātou to ele I le atua. E a vela na au auna ia whanga ima. Ma tātou sui e le ngata o tātou talo, wha mangalo atuai le atua. Wha mangalo le atua I o tātou se mo tātou lea. Ai whape na fo I tātou umalam. Wha tangisia lau wha mangalonga. Ia I mātou e ala I fonga le tūma le anga. Le iau ngā uma ma whama maina I tātou I le uwhiwhinga o le nei taulanga whafta.
Le ria lo fo mai. Le risoia lo fo mai. Le ria lo fo mai. O le ringa i le tua i mea, au pito aluna. mai o le tōtolo wan, e whasa o ki nai tangantou, ma lave i nai mantou ni lea, ia mantou whaia pia ngaru e ngau lelo, e pe iona e whitalai mai ai mantou te whai, mantou talo mo lau whamnianga ma le whapa ianga o lau au auna ne, ina ia tumo ia i karsia, au walo na tofi au auna o sionai, mai mantou malau, whafonga mai ai la mantou talo, o la mantou o lingane lantulo mantou o rieske visolo wan, so i foi am privatas mo e malea nganga paia, o le tua mo whangau la Oh
o le folafolanga mai le tusi o le poto. Awa e ui ina atoa le lei o se tangata o le whanau o tangata. Ai le taulia lava ia. Pe a whai ua le o ia te ia le poto mai ia te oe. O oe lava na e tōwhia o au. E whai matupu o le nuu. O te whaamasinoina o wa talii mo wa whawhine. Na e poloa i mai. O te atia e se malu i o maunga pa ia. Ma se whata whaitaulanga. I le a ai ua whai mo wa whioanga. Ia fōlinga i lou whale i e pa ia na e saunia. Talu mai le amatanga. Ua e whaatasi ma oe o lea poto. Na te iloa uma au ngā luenga. Sa iai lava ia ina ua e ngā sia le lalolangi. Wana iloa o mea ua lelei i o luma. Ma mea ua tonu e tusa ma au poloa inga. Ia e awina mai o ia na ilo a whioanga pa ia o le langi. Nai le nofo alii o lo mamalu. Ina ia whaatasi lava ia maau. Ia ngalue whaatasi maau, ina ia o iloa ai. O mea ua malie i ai lo finangalo. Awa e iloa e ia o mea uma. E malama ia te ia o mea uma. Na te taitai ia te au ma le whaautauta i au ngā luenga. Ma pui ia te au i lona mamalu. O na tali le leia lea o au ngā luenga. O te whaamasino i lo nuu ma le ami o tonu. O na o ngāfo i lea o au. E nofo i le nofo alii o lo utamaa. O le upu a le alii.
O le folafolanga mai le tusi mua Paulo ia Korinito. A whai o te tautala i ngā ngana tangata a toa maangelu. Ai le aiso ua lofa. Wa avea au maapa me mea ta alili. Po o se sume palo tangi. A whai foi o ia te au o na perofeta ane. Male iloa o mea lilo uma. Male malamalama umalava. A whai foi o ia te au le whātua uma. E ave ese ai maunga. Ai le aiso ua lofa. O te lea o ngā lava. A whai foi o te tufa ina u mea uma. E whanga ina ai e mātitiva. A whai foi o te tuina atu lo tino ina ia susunu ina. Ai le aiso ua lofa. E lea i lava sona o ngā ia te au. E ono sai le alofa. E anga malu. E le losi le alofa. E le mita vale le alofa. E le whaafefete ina. E le a mio matanga. E le sa ilia e ia na lava mea. E le whaitaita ngofie. E le whaitau leanga ua tuina mai e nisi. E le fia i le tino leanga. Ai fia i le whaamaoni. O le alofa e lava tia mea uma. E le aise mea e ngata mai ai. Lona whātua. Ma lona whaamoemoe. Ma lona ono sai. O le upu a le alii. Tali o le tangata na fio mai o ia e au na atu. Ai leo le au na mai. Mo le ola o le lalo langi. Fatasi le lima auto. All fall flying or tala le tu sia sanga tomato yo. O na sawa i lea o tina o atari o se pitaio, fatasi mana tama. Waifo, maole mai ia te ia i se mea. O na whapea tuai lea o ia ia te ia, se a se mea i se mana o iai. O whai mai o ia te ia, e whetala iane. I nofo au nei tama e tō rua.
o le tasi I lau tūtau matau, o le isi I lau tūtau ngavale I lau malo. Na tale atu ai leo Yesu, lua te le iloa le mea, lua te ole mai aina. Lua te mwhaiea o naiminu le ipu, le a o winuai. O la whai mai a te ia, ma te mawhaia. Ona whitalai atu ai leo ia ia te ila ua, lua te whainu lava I la wipu. Ao le nofo I lau tūtau matau, ma lau tūtau ngavale, e lo ia te au, lea o na vatu. Ai tau lava o e o saunia mo I lātou lea mea e lo tama. Ufa alongo ai le tos fulu, na ti ngai leo lātou loto I lea uso e tō lua. Au wala watu Yesu ia te lātou, on whape atu leo ia, wa o tau I loa wa li anu ese, wa li tai lātou. O e wa silfoi wa pule ia te lātou, ai le whapea o tō. Au se fia sili a te outou, ia whai o ia, maa outou au ona. O se fia mua whai a te outou, ia whai o ia, maa outou tautua. Peo la tari o tangata, le isauna ia au ona mai tangata ia te ia. A ia au nātu. A whai nātu lo naola, e whai matongi ola, e sui ai, tangata e toa tele. O le tala le le li. O la Yesu, na o sau tau o nātu, ai le o le au o na mai. According to Jesus, He came to serve and not to be served. A le la Samoa po le tātua nganu, he mai o le ala I le pule o le tautua. O le tautua fo'i, o le ala le I le pule. Ta ino I lea whawhine, ma mea na manao ia Yesu na te whaia ia na whanau e tō lua, ia kopo mai ane. Ua manao le me taua lunga iai mana onga uma, nofo le tū taua ngavale, ma nofo le tū tau matau o Yesu. Ai mana ia le awa onga wa mai Yesu, ua tala whe tau I le lei ma le awhiawhi le nei, ma le whaamoe le whionga le whaipule ia Larry. O leo le ase e mai le suafa Fagaima. Am tantale Yesu e te lua le mawhaia o na inu le ipo o te inu ai. What cup is Jesus referring to? The cup of service, which would eventually lead to his death. Lea le ipu lea. O le ipo le au auna mamaliu wai lunga le koluse. A o le nā ipo ma le whatinonga o lona au auna. Au auna atu a leo le au auna mai. Tātou mōli mawina le nā fiafi le tau mawhitanga muli muli. Ina walu Yesu se ei ma le apa whano ma le ie soloi. Se I whaatino ai le whaavai o le winga moni o le au auna. Nā oha o ilona au apostolo. Ai whai maila o li ia Yesu mate mawhaia. Le altali Yesu I oe te lua mawhaia lava. A o le nofo I lo utu tau matau mo lo utu tau ngavale. E le o sau lea. A o le mea e whina ngalo I ei lo utama. O le tangata le ave iai. What a wonderful gospel this evening, Larry. As a reminder not only to you who will be receiving the title Fagaima, but for each and every one of us in this church. Alu ngala lo le savalinga sa ainga o tau sue, po ai moni ai tau le suafa. Ona whamailo le whamasino, some of the things that are asked of you
to make sure that you will receive the title. O mea la ngai, e ka kaunga e yelo koko, e loa le wha Samoa, ma ia e tautua i le ainga. Ai e le vale le wha Samoa. O lona winga, ua whetau i fola i le whiawhi lea, o la Yesu le au natua le lau ona mai, ma le wha Samoa, ke le ma whaianga e makai, ta e le au na. A tono le ala fo i lea, la inga nga le saar ko ke le whia makai, la ngai le mua au na. E se le kelo whaasosonga e o le tangata whia o i lunga lea, me mua lea. According to one of the theologians in the Catholic Church, there are 3 things that always tempts us to attain in this life: power, wealth, and status. Kolu mea fa mai whaososo i tātou, i le laulangi nei, a mai se tātou e whio ia, i ko whinga maua lunga, o le power po le manusianga, o le tamau ainga, o lo tūlanga. I le i whako singa i Yesu le mea lea. Le i whato singa i Yesu le mea lea aia, sa alu i lalo i le ele, ma whai lona to whinga au auna. A whe whai u iai, whai u le koluse, ma manu malo ai mo tātou, ke leo le whakaikainga wa mai mo tātou le awhiawhi le nei Yesu. Live according not to the world, but what God has asked of you and me. Ai le whaingofie, tō te leo tātou nisio taimi kau ke oloi lungai mea ia, power, wealth, status, ngalo le mea na tātou o atu ai. Larry, sa au tala noi le ebi pōna o whamai launga, i loo manatu le awhiawhi nei, e le launga ina, se tonga le lei. O si la fia umar ko ke le kako a fia, tangata e sofa ia Larry Sanitoa. Tanga i loo lumafale, kau kua e Larry lea, e kale sia. Tanga i au ta whawhale, kau kua i lea, i le malo, tau tua le nuu, malaiku malo. Tanga i lau tua whale, kau kua i le umu e fu e mai mo le ainga. Le ai se vai panoa le e se tau tua ai, a Larry. Ia ele i whai mai Larry o ke whai a kua o umu ia mea mo ia le awhiawhi nei. But each and every one of us know that about Larry. Larry is a busy man. Not only for the church, for the government, for his village, the district, but especially for his family. How come we know that? Because we witnessed that this evening. Ang ale mani le ai nga tonu le whanga ima sea, se Larry le awhiawhi le nei, le wala un tātou potu. Nā so walu o me le tausanga le nei luafe lufulu lima. Ia sila fia umalau katoliko le men tupu e laso lea. Sa o il tala mai loma ua ia il tamapa ia fou. Ai sau mai Amerika. For the first time in her 2,000-year history, more than 2,000-year history, the Catholic Church have selected an American Pope. Wana un mai el kala le, mau mai le vaalele le fiafi le no foi mai Amerika. Mai fai fiau leo e ke toa sopoanga. Mai tau manua. Uo le ia ulanga kama marisi. Fa mai leo sopoanga ia tau. Father, ua e fia le filfilinga le kale sia tamapa ia fo. O se tali vai ei, o ai ale fia. Ai mai se o tamapa ia mua mai Amerika. E ser kau o upule Larry o fia. When your family is happy, everything goes well. A fia lo a inga Larry, e le ma fai ona lea, na le solonga manuia. Ai a fa u ma fa nonoa, ma vai kokoso ma komu mui. Ona o lautau singa, le ai se winga. Lona lua, e le ngata le fia. E le koe kaulaunga inga nge me le fiafi leo le alofa. Fa'aloloto e Paulo le Ecclesia e Corinito. I may speak the language of men and angels, but if I do not love, it's completely a waste of time. It's completely a waste of time. I can give up my body to be burned, even to be buried and killed. If I do not love, it's a waste of time. E ma whai ona ua watu lo tino, whai ngau la hunga, whaku kua ko ulu maunga,
Ai a o le alofa. Fua moa atu. Fua moa atu. O le foi le musu Paulo ia e Larry le fiafi le nei. O te mauti noa. O le nai te soifua mo lai. Ko e wha loko ma ko e wha wau. Uma launga. O mamana Larry. Faafotu valulu. Au ile nau nofo mai le fiafi le nei. O ke le kava vaina. Le anganu fa Samoa. O le o le fa matalaina le ato to le kau o le ese ula. Al mele wo vai. O ula fo yelang mu ula fala. O ai ka mai ki elementary o ula ai. Ai fa mai tana al au poto fa Samoa. Le ula ia. Nga o kamali. Fa mai soa fo o soa fo fanga i mole. O soa fo kula fali. Le fa ma lua ko i o le mai ese ula kamali lanu mumu o mai le ula le nei Silvia soia au fai umu ele lope sa fai se ula fa pe nga fiu ula lau sului e langu fa pe po le ula lau fai ale ai le ula lau fai ma le ula lau sului ele mo se ula mumu le lau fala ale se ula le tautua le se ula le o le pule le se ula le tautua le se ula le pule le ala wa ku le ula ngai le fiafi Larry fa wa yo tofinga o tofinga lo filima le lei ile ainga ile nu ile tu malo le malo ai mai se le ka le sia lo e tautua ai e lua ula mai ya o le si ula o ka mai ula ai le ka ula ya o ko le winga o le ka mai ula se ka mun le ya Larry su mai e vakula ula. Let Jesus be the continuous model in your life who came to serve and not to be served. Ile soafan tama malealo maleanganga pa ia. Amen. O le wala au mo le tatalo ma le whapaianga o le nofo. O te wala au whapetua atu ma le anganga mawalalo. Le awhionga le whaipule. A le taitai whono fo i mtanga ringa le ainga pa ia whatua ainga. Larry Sanitoa. Se e whio mai mo le whapaianga o le nofo. Faafotu o le Vaaulu Tofa Fagaima. Larry Sanitoa. Ia e si fai fu i re fa
matu le atu ma le ngana ma se le fa ko ia ma fa di ma yo ka si ku ma ya fo ya te ia de ko ma le e si lava i me ma na ki ya fo ya te ia le to tu mau ma ma na le ngana o le boni te le fa ta ai na la fi fa tu no ia ia lo fo e le ngata so na ai na ngata ai me se na ko e mai mo dia le so so ma le la mona no na ia buri ia i fa o na lo ka ko o Yesu te ia o na tu ma no to ma ma na ia ta ma ta na o na ta ia sai i de fa ia to ma le ia o le ia o vai ma so sta na ia ta ia fo fa tuanga na tua ma e na 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 ia ma fide le tua ma ia lo ia papatia ma le nganga fa tai ma le fia o fa ma ai su fa i la o fio te o fa ta o na fa tu na le yaso le aso ma ta o fa mo e na le ia te ia le fide mu ma le fia e tau ave e ma valau e anu la mai ma la ma ko ai me o la i fitena ave o ia ma fa mo e i le me o la i le ma ko fa ia fo ia ma la ma me o la i ko sa la ma tu le ma ni ma le na ma ko la fa tasi ma fa ku ta o so ma ko tina ko ia ma ia se o lo fo ma ia tātou tūtulai nei boa tātou tārusanga laute. Ia tātou tārusia le tamāpa ia pope leo. E pikapoko leo tū manuvao. Le au o saulanga whapea au auna le atua i so o se whata whaitaulanga. Mana tua fo'i i la tau o lo no fuvotu. O la tātou o lenga lea i le li i. Ia tātou tālo sia ta i o malo uma. Whapea ta i o ainga. Ia la tau whaia whai unga tonu ma le alofa. Tālo si alo mwhanau i vaenga au o malo, a wā se while mū o le lalo langi. O la tātou o lenga lea i le li i. Ia tātou te talo mo e o lo maua i so se ngase o le tino ma le mawhawhau. Ta talo fo i mo i la tou o saua ina ma tu la fo ina. La tātou o lenga lea i le li i. Ia tātou manatu i o tātou lavaloto, mō mea uma tātou te ole atu wai i le atua. O la tātou o lenga lea i le li i. Atoa punga talorino tono matu roto ma mafofau le rie o e si le fia o matu whanunau matu talo e whamanuia le nofu ne yaso ia mese o na inga goma e masani whamanuia le ne iau fia o poto i o ruma o la matu o lenga le on ke riso lo matu o li
vele nei moli ngau mea lofa ia le nei tansua. Ia matu o antu ailo matu o lia Yesu Keriso. O le puruwanga o le whengai ngafo. Ia matu mo ai le whaolantanga o le liwina ilona tōtu pai. O ia matu sangalata tu ailo malo. Wa we fio ai o le li mo le whamau lama. Ia fatasi re ai mautu. Tanto fafetai, il rilo tanto atua. Le tumaio le tua soi fue fama uma malosi umalama. O se mitam tang fai mo mato le fafti antu. Nātu e Yesu Keriso lo mātou uali. Le whiangai mo e la mātou vi. Pei tai o lo mātou mana o ngā fia whāwtai ato. O lau mea lofa lama lea. O le mātou te talo le whāwtai. E le whāpopo inai se mea ilo sirias. E o mātou mo ai le ola ilo alo futuno. O na Yesu Keriso lo mātou uali. Lo mātou fia, mātou te pese fatasi ai mangenu kumalilanga, e usuina o lo vinga, e whaamamau. Le rio e matua i paia lava o le punanga o e o paia uma. Iau ina mai ruanganga whapa ia ni mea lo whaina vei nato o i mato. O le tino ma le toto lo mato o rio Yesu Keriso. O le tu nato ia le oti se oti te le lava i lono mati. Tango ia le arveto wa matu ia te o le whawhatai. Tofi ia le arveto mtu whatu na au so ma whapata. I naftang ia ia yoto uma ma aia. O lo tino le nei o le afoi natu mo. Mai le tangu ftana. Le tangu fo ia le ipu to vatu ia te o le whawhatai marevinga. Tu atu le ipu no nau so ma wha. I na whtangu ia ia i o to uma ma whenu uma ia. O le ipu le neo lo toto ngai fo ma le whawa pau. O le a whamanina ia mo o tōu tangata uma i e whamangalo i na iangsa. Ia o tō whaia le nei sauinga o le whamna tungoa. O le misteri o le whātua tua.
le whamantunga lon mariu ma lau toi tu o mātu mori atua ia te oe tamā. Nei a reto le ola me nei po le whaolata. Mātu whaafta ia tu walo ia i mātou e titu i o luma mo nātu i lau o fio. So soani mai e mātou ume o mautu whaangali tino ma le toto ke riso. Ia whata sa si e mātou o le mautanga tāsi le nganga pai. Lali ia e mana tua lau e kale si e le lalo langi atoa. E mātou wola i le alofa fatas. Leo si fulmar whalo mātou tu māpa ia. Ko liolo mātou e pika pō. Male i tu ainga sā uma. Ie manatua o mātou uso, matua whawhine ua fui atu lātou malolonga, ma le wha moi moi le toi tutuai. Ia e talia i lātou whatasi ma tangata māliri uma, i le malamalama o lau fio. Ia e alofa mai a te mātou malawa ni a mātou au ngā mātou te wai whatasi le ola e whaavavau, Maria le tinatau pou le atua sa ngati o se fulantane, whatasi mā apostolo ma le aupa ia uma, o e na whātino ina lo whingalo i tūpulanga uma. Mātou te fia vivi i mawhanene whatasi ma i lātou i lau o fio, ia lātu i lo walo o Yesu Keriso. Le tamama manau no ia whatasi ma iana i ate i le maftanga ma le anganga pa ia, i ngā manmamalu ato o e la wafio, whamavau ulango. Tātou tutulai nei, tātou pese whatasi le talo nao mai e lo tātou ari i. Mātou le ria marianga o mamau mai ei mātou o whire mui o mātou waso. I loa lofa moti wale. Pasau i mātou marianga sal. Pui pui mātou mai antu mlungau. O mātou whātatari antu mo le whāma moe fia fia. Mo le fia mai o mātou whāo. O Yesu Keriso. Yesu Keriso ne fetala yantu lo wa apostolo tu wantu yantu to lo file mu o fo yantu to o ne sisi la mai mato un sala il fatu tu la wekarisia
Au mai ai mātou whine mō maltasi o lo malo. Le wai soi whai mo re whawavau lava. Ia te o tau tu mau le whine mō o le ari i. Whainoa nei le whainonga o le whine mō. Faafotu o Iesu le nei o le tamai mamoe le tua, o lena te avesea ang sala le larolanga. Amuia i tātou umalava o valaudia i lana tāsuanga. Tino mantoto ke liso mo tātou wale leola e whāwawau.
le ua whawhawina lava I mātou ai le mea ai. Ma le mea ino o le whaolata. Ia vea le toto pa ia lo mātou whaola mo I mātou. O se vai puna e puna e ai le ola I whawawau. Whamuia la wau auna o whapa ia ina nei le nei sauninga. Me se foi le pa ia I ainga. Wo mai masani. Le au fia o poto le nei sauninga. O la mātou o lenga de iona ke li solo mātou o le I. Ia, ole si alala milalo le afia. Salo le te nei wala tuai, sui foi o aima, ia wafo I se fasi manga, ia o mai ai o tasu sau. Ia, o fiona I fai tule, o aima, ia, mai, pa maru watu kau le iso wa mamoso. Loa ngā ngai, I e wha manu atu I le li. O mea uma fo I tonu I a te au, I e wha manu atu I lona swafa pa ia. Wha aftai tere lau whionga le pikpō, mo le nei avanoa. Ale au tau awhai ainga le niu loa, le toe tau ili le pa ia ma le mawalunga, o le nei sauninga. Ia moia no whātulo atu le whio tātou ali o Iesu Keriso I lan sakramenta pa ia o le Eucharistia, po le sakramenta foi o le alofa tulou. O te whātulo atu foi le whio mai o lau whionga le pō ko leo tuale, ia pa ia lava leo o pua malau ai nei whātua inga me whio whio ai lana whionga, ia whapena foi le whionga ia mosiniolo e tuale, ia tainane foi le mamalo le atua inga sā, ia lava leo tātou puleanga sa moa pango. Pa ia whale malo, pa ia whale atanu, ia o te whātulo watu. Ai wau tūlai ma te whālo au teli. Pa ia leo whātawaa e whai ma whonga tau moli pa ia o ainga. Io nei tu tele mai tu taulangi. E tau whaleo atuai se nganga whāwhtai I lau whionga le pō. Le na tūmtangi olo, ia wāle nei sauninga. E tālsangai le ngalo le tua, ia wāle nei wha moe o ainga. Whaaftai tere lau whionga, whaaftai whai te talo, whaaftai whai le lofa. Lau whionga, mosiniolo, tui e pikpō, e tuale, viane, whaaftai tere mo le ufola. O le memoni ama le wha maoni, o le teimia e mawhitoi ai ma le whionga le mosiniolo, o lana ia fisiri mua mai, wā mai siau tina. Mo moli atu ai alofa, ta talo atu mo ia. Whaaftai tere lau a whionga. Wa walu sulfitu tau sanga o silo matua. O tonu o au tau sanga, ia wa lai mau o whaanga mo si mātou tina. Whaaftai tere lau whionga mo siniolo. Tai tere mo le upfolfola. Malu le atu ai ngasa lau whionga pio o le whailautusi au au le tātou puleanga. Ia me se foi lau whionga Andrew o le te mapule foi o tātou mtanga luenga nei I whatuainga. Ia me se mamalu le toinga sa, whamalo, whaaftai, whamanu mai. Ia se tu lou lava wai le lava nei whatau waa o batou. Au whio mai ai e whamamalu tu langa malanga sua le whionga e pikpō. Ia wale nei whamoe whaaftai tele. Whaaftai foi lau whionga pa tele spa, mai le tātou puleanga I Samoa. Whaaftai fo malanga mai. Ia wa foi nei whamoe whaaftai tere lau whionga. Manu foi o nisi o au whaapenga o whai o tātou a wai nei tu lau leas whio mai o lau whionga tunwasa. Ia mes foi nisi o le au whai ngā ruenga tofia le atua tātou nu whamalo whaaftai whaamanu mai whio mai matala mai au. Ia lewa maulunga ma maupupu e ai I le langaro nei sauninga. Whaaftai tere ma manu o tātou malo le whio mai le whionga Palestine. Whio te maa foi to whāti atua olo fruen, ia mesi foi le tausi por whatua ia pai. Ia mesi foi nisi o whionga I Sanitoa, le foi whio mai le sopo mai le tamatua ia olo, ia mesi foi le tausi por whatua. Manu foi o le moto sui, le whio mai le whionga le whaipule ia whiu, ia mesi foi le whatua ia Kathy, ia nisi foi o whatonu
o whai on tātou a wai le nei aso, wha malo, wha taitele. Ia o le malo o ngai tātou a inga, yo nei tu tele mai tu talang, wha malo, wha taitele lo, wha malo lo mai ma wha tasi mai, ia wau lunga i fo i le nei wha moe moe. Tātou mtanga luenga a inga pa ia, wha malo, wha taitele le lau fionga pa tele antu, ia e me se fo i le mamalo le lau a fono, ia ma taitai o e kālesia e ono tātou e kālesia i le tātou mtanga luenga nei, wha malo, wha taitele a, malo le tātou au whai pese, wha malo, wha tai sunga wha whengainga, ia e me se fo i taitai o taitai pese, lau sunga sililo, ma malo le tātou au whai pese, ia ua mawalunga ma mapupu e le nei asu, ia o tau la nginga o viinga o le atua le nei asu whaaftai tele. Ia e saus teimi o no mai leo o le fionga le akono, ia e whaisi na whaasong manga, ia wātulanga o le nei asu, ia o le nganga whaaftai, tātou nuu, whaaftai tele o maualo i einisi o tātou nuu o whapenao no whio mai, whapena foi le mamalo o tātou i tu malo, malo whaaftai tele, ia nisi foi o tātou i tu malo, tupu mai e whale o polo tofinga, ia e mese foi whale tua matausi, ia un whai o tātou awai le neisa o ringa malu, malo whaaftai tele a, ia o si na whaaftai whaale lava le nai, la o fionga le pikpo, e wā foi le nei aso mo le neisa o ringa, malo whaala o tele whaaftai. Ia e tā ofi o lewa umona wha mapu e le petalainga le Faafotu nofo. Ia le tō whaile matua ia whangaima le anganga whaafitai o a inga se i tulou. Ia tulou ia Iesu i lo fio i le tāpenakulo le saklamento le lofa. Tulou na le fio le ufionga le epikupo. Ia e meiso le whainga luenga ma le malu o te tā ofi. O lewa uma o na o ia i le petalainga le tō whaia whangaima. Ia sua foa ia i ustai le me whirangano whangaima mpolo ai e alua nga iai. Ia lewa au mai au le whaasinomanga o le malu re nei aso a tonu o se taimi o na whetalai leo le matua ia poloai e malu ai lo tō a fio mai ma le tala mai o au le whaasinomanga mo le mamalu i leo fia a maea le tātou sauninga o le tatalo a inga i le ava ma le whaaloalo lau a fionga le epikopo ma le mamalu le itua insa ia e maise o le au whai ngā ruenga o mawhai ono tātou mafuta le nei aso. Ia me sei foi le mawalunga o le malo o a inga ua fue fai mai tātou awhi atu i le hola le kalesia ia se i mawaisi na vai malu ia ua vela le whala o le nei aso le tātou sauninga ia ea foi se sasilinga malosi ia a o se vaenga foi o le atapena ia i le ftalainga ia whangaima ma le tō wha ia poloai ia e maiso le whale lua o a inga ia o paolo mangafa o tā fue fai mai ia e ale nei aso, ia e whailo ailo tō wā fio mai ma le tala mai o au, i lo uawa ma lo whaaloalo whaafitai. Poto lava o se awainga o se uo, i o se fo i masana. Ia se i tātou whailo ma ave le whawhtai i le atua, lele ua la lafo, ia le whatutuanga i ainga, ia awa le whafotu wa tupo, ia o le talainga, ia whangaima, ia e ala i le nei sauninga pa ia, ma lo whawhtai. Na o tau whai lava e, tu se awa noa ia pangale o tau o na wha umal tātou sauninga o lewa o vela fo i le whala. A sau whapea. O le atu le awa noa e o mai e whaini mori mau. E tau foi on tātou mori mau le nofo, le wha nofo. Pe ha mai. Ai o te popole, no winga. E sau tae au, le halu lesi tae au, o whai lava mori mau. Awa, io e whai mai le upu pālangi o lo taua. You know, shirts and Western dictionary mention something like this, the word eulogy.
meaning to speak positively of a person. Yo mena lo tau tonu o dictionary. Ina ia tatu tala noa, ile tala noa e whaia ia, ile tangata e lo tau mai la, ngal tangata oti, ioi, o le fai mai, e awhia i tangata ola. Ia, Fagaima, ia e le tu fola ina le whana, au le nganga whaafutai, ma lo tau tua, ma lo foi le onsa, mo lo tu sila fia sa upo pole lava o le tala nei, the true story, sa upo pole lava i langa campaign na whaia nei, o lo pole ma, ona walu le teimi o le whaipule, i le tau whaawasenga ino ngā ruenga le tato Hope House, o whai atu sori, o leo campaign umatangata o lea lava so le te sau whaingi ngā ruenga, e peita, o lona whātua ia lea lava na la lafo i whiwhiringa se tato tu malo, ia, o te ilofo i o whaino i o tangata ngalue, a wā ngalue wha maoni tangata, ia le se mea la ka walu e tau ngau ma whaingi campaign te tele, te awhapea, ia o lo ngalue i lona valauina, tōtu lo watu le nganga whaafutai, ia o lo ia ngalue ngale lei le ngato le ekalesia, ia o le telefoi o lo wawainga, ia maainga uma mnai tangata, ia o lo e o atu lava iai i maliu na i o laku wainga, ma whalame lave o ainga i tono o le tatu tumalo, ia matu le nganga whaafutai o le talo, ia tō mailangi manu mo lau fionga, a lau talenga Fagaima, whaamia te lele atua, ia i loutu lai mai, a wale tausinga o sio wainga. E masani o saurina whapea, e amatu ai e le ekalesia le to o mane fue, ai wota le tonu, e leo se mea lea le ekalesia e whai, leanga o leanga nu, o le ekalesia lava i olo na whatu atua, e iai, ia simpo po whailonga olo na whatu atua, o le fue, o te le tau whamatalaina, o le fue malo na whaloalo, o le au au whitalaina, e au au ai manatu, e au au ai langona, ina ia le leile launga, o le to o le launga le na, e pui pui a, le tu la fale lana launga, o nau whapelea, e le se mea e tua iai mataula iai, ia mawhauwhaunga o le fale polu Samoa, e ala inu na whātua tua, na o le upu fola le tua, e te tua iai, e te whaitauina, a wama natu le lei, e whasoa, e le ngata o sio wainga, le tu malo, le nuu, ia me se fo i le whalefono ma le tatu a kalesia. Ia, o loto to fo i lea, o le upo le ia maua i lo loto, le upo le whatua tua, ia, ma le tatu savadinga le lei o langa. E rua la u mea alofa, o le si mea alofa lea, e tau le kapula dio le tatu e kalesia, ia o le ale whamatalaina, ai anu kuko na e silafia lea, e tā ua o le tangata, e asoa ina, le stapula dio, fina ngalo pa ia o Yesu, ia whapea fo ima si o tatu tina pa ia, au le tele o vavenga ma whamanianga, e maua le tangata, e asoa ina, ia le stapula dio le nei, ai mese lava, o le tutu ringa ai, o te moni maleanga, wewa, ioe, po male au, po male au male po, e tutu le stapula dio lea, ia te moni, ia, o le atu ina atu, i lau talenga Fagaima, ia, mai leo tatu saudinga, vai. Mai ai tatu saudinga, e foi o whairo le nganga whaafutai, ia, o le talenga ia Fagaima, ia, e tau whalalanu ai se whaafutai ia so, ia langa tate le anu roa langa le, a fio mai le presteine, tau fionga tua olo malwhitua, ia o ta mafo e sio tatu e karesia, ia tele le whaitaulanga, le fo ia fio mai, ia tamatua ia olo malitausi, ia whapea fo i le wole le ia fiu, ia malitausi, ia malo lau whaafutai, e ingalo foi, o fionga mosio, e ele fai auto ina tātou le, e lala mai tue o. Ia, na walofa, ia, malfitua, malo whaafutai, e o mamalu foi le nei sauninga, ia ona le wha maopopo mai, ia wal tātou talo, ia mo le uso nei po le tamā, ia Fagaima o tō umalawa, ia whamia te lele atua ia te otou,
ia ma lenei afiafi tatou tutula'i mo le whamamā. Ia whatasi reri mātou. Ia whamani atu tō le tua tamai ona le mana uma. I le suafa tuma male alo male nganga pai.